Hadin gajing penmi hukum na katanat forest ya ki beriku besong dukan hanyau merlum ding pun bagi day pen prano ya ki dukan ki jongki haswa kalai puwe terik unailar hajar pulai namar ba katanat kaladon kamban snai kapak ban longkum kawe na ki jaka jengok kai perthei hakate ka jaka. Hadin balami ketika hukum na kaliang kipat ba besong dukan hakite ki jaka ringkat ke jinge senran lang ka seng United New Trap Movement UHM menta ka sngi ka khatway terik unailar hajar pulai kila lej benia kendu yau he du jong ka tanat forest URS gil ban pen pau ke jinge kendu jinge jong kite kilong kemi. Habakuren Shikilat Pathai Kubor na kaliang presiden ke UHM uba Charlie J Rani ula ong katkum ke jingya tu UPCCF ke jingbe jengki ke day namar bagi don jingtmu ban snai ka pak bat na kaliang ke seng habaya day bat kata kam don kono ke jing persya ya ke jingtmu ke forest henry ke jingya kendu jengki menta ke sngi kalong ba katnat ka badai pej ke day ban syai ke te kilong kemi bagi nyo ban syong dukan hakmat ke te ka pak. Shushu uba Charlie J Rani ulaong halor ka jingsha keno bagi ne kilong kemi ki besong dukan hakate ka jaka ki song bian na kaliang ka seng kalaong haba ka tanat forest kala ai temporary ki bensong dukan kam de ka jingsong bian halor ka ni na kaliang UPCCF ulaong ba uklem la ban lei Henry ken hab bandang e song perkhat shua bat ka sorkar rengkat ka tanat forest Iwan nak benta karai jam kecing ka begini gidong kemi ya kendu ante apa nyomer kecing wan syam jengi yo PCCF ni agil kalong ba sementara na menta kecing sya penbor kecing sya be jong gini gi long kemi beli babu dukan ante apa nyomer ka jaka ka bahap apa jong ka forest wan ni atip saya kata hadon kecing keren baka dai nadu kapor jong covid kapor badan covid ila ay jaka temporary banbu ya ketika yo hantu kat bakayo kong parlemen pli itu tian rei hadin kini ki long kemi beli gila bu itu dukan nang tu namar menswa ki syong dukan sewai ti kimla mensiu syu dukan bewai dukan yuki ti gila pelat no dukan gila khan bet ka jinglong bit ke jongki khan bet balayo banbu untuk ti gila kemen ti da kata ka jingbu ke jongki menta kesan sendat kawan na kaliang forest department giwan banong baki diban wengno bakin pen prano didukan bakin beno snoni kini de kini ti kila syamjinge ki ong kila petip sengi ki ong babele yu iya kendu ingi ki ong ba ngila syamjenjar sanungin le kayeng ngi kayeng kasem ni besar ni belan ini jimbelai jumi ti hadin kata sem dapat slam hidup ni yawan ya kendu no yu PCCF yo bagel ni debat kajingnya keren ni kolong ba Gidawa be kadang goto ka memorandum berkelai mentah ka khas ke labu ba gidawa naka department jong forest bala da kadon kono kata ka jingmu snai kata ka ikopak katun ka jingyo jingcep jingi mentah ka smi nau PCCF HOFF no bagi layo ka jingcep mentah ka smi bang snai kata ka ikopak nilong to ngim chimdon ka jingkhang ngane ka jingwo nakaliang kaseng nya nak kaliang kinong snong nya nak kaliang jong kini kinong divendos jong no ndrei ke jing dawa ke jongi na po forest at kumjuru na sarkar tolong ba ni mentang ngim simpan banong ai to ka jakai kini ni pan ya katu ka de tang ba ngin ai dukan ni kini hakmat jong katu kepa kata ka de jing dawa ka jongi ratu la percaya ru syangi ba na kaliang ka pisia ada kaliang ka forest department Kamdon bor halor katahan dari nama baka ong bakan hap IT kasyong hak sarkar bakan IT show syaka forest department ne syaka tourist department ne siki ani ada third party dia kataru min kejing dawa jengi ngini pen telun bat ngini budin ya kani balada katun ka assurance kebula ai tu bagil badayu PCCF ni ba unsanang ngai pentip ini dalapoi ta ko order ba lanu manu kita kiban simpi ban construct ya kata ka ikopak te hak ta kapor ngin sadon lang ka jingalang ka jungi bat kita bangini syong mane penbet bangini ai ba in ajing mut ba kisnai te gidukan nakman koi jingbo jikli jingi kolong ba ka tourist department man ba ka ai man ba ka snai kinu hagi tourist area kaile ban promote ke tourist
da ka ba promote iki kena iki local iki youth jongi ban sing lagi kam ki jam ban ai ki dukan ban sinai dukan pet ni ai nuk sa kum ka mo yong rim mang the nakaliang ka tourist department kala upgrade ya ka jaka as tourist spot dai ka ailat lu kawan ra tiki shop mo ki ba ong ki dukan ki ban bu naman tagi locals ki ban yo ban syong dukan tu ti pemjuru ladang pai khmat spo ki tain sora mo ko dok kalong keju hi ya hang tei ru abaka nakaliang ka forest ka tmu ban bu ya kai ko pa andai ka wei ni kita ki tourist spot man syong mo ka ba ki tourist kinwan ki di ban yo kini ki local vendors ki bala don lupa na dumunta bakin don hak tu ka jaka ba bakin yo ki dukan hadu ngalak keren syai du ba wat ya ngida buru ka kejingdawa na ka forest department lada hakata ka por ba sna ya ikupa ngila i clearly ngila i syai hang te po nyomer idon gitu ki pipe jong ka PHE ki ba bu ang tu ngila keren syai bakasngi ka ba piong ba pinweng ya kini ki ban snano la ai ta ko dar ban snano ban weng no ya ban bakin weng no ikidukan ng gini ni kuwa ba to kasngi hi that very same day bagi di pipe ng PHE de ban weng no mardor nang tu ban kerja ka syawai kamdei man syong tambah de ki mar yang sarkar kila ban bu kat bomon kat ba kini ki pipe ba ki jongi ki balong ki ba im step ba ki ba kamay step bam lamit kin jenjar di sakawai ru ngila bu ru ka jindawa na kanika forest department bakin instruct di DFO ba katong kajing ai kajing tip ka bangila yo ni kini kilong kami ba ki ba kalai fu trik jong mentau banai ka di ka ba kasngi ba khaddu bakin bu ngai ngilong ngi na kaliang kaseng persyajur bat ngi ong ba kat ba empat ni ko order hi ban sna ya kapak kat tahi empat la ban wengi kini yo ban syong hang tu hadu ndalami ko order bandala sna ya kapak hadin kata kin sala ban ong ban weng lani kiliru kin yalong ba cooperate ban ya weng lang bangin bu order ta tai dei liang yang kalian kejongi department hi kala ais ngubah temporary makara keren syai mane temporary kamdei ke BI ke bakadu kan naya keren ke jingsyong BI lada keren ya ke jingsyong BI nganong ya ke forest department namar ka RTI ngilapan kre ki babun ki jaka ki ba ngidang wat jing tip paladang ngilap kita kinu kita ke BI kemut lada ki keren ya kata tak kini hidup kisuk iba kup siang siang iba kamay mesti bam damit kilong iba bean mo kamut lada don pada kiwe GR iba take iba construct i building iba ngala tip syai iba nginang wat ngin sanang wat da RTI mengilap pada pun krek RTI malah ngilap kamut kita kimlong iba bean kata ji kelingin bu